Mama, qala PCR imnandi. Ucela kulalela iPCR ke imnanzi uyibamba ku 104.1 the pumping beat of egazi ngishilo ukuthi nami la ngidobuyana endzaba leti imnanzi ke but awakathi lokukhulu ikho knowledge of success ke ito sinika lokukhulu la sanibonana nginomkele ku PCR FM njani yaphila futhi njani siphilile la angicela ngiqale ngemessage yabo baba ecala ngive ukuthi sithini kumbe ndongicocela ukuthi nendeni la the stories asicale ngawe uthule then udositshela ukuthi wendeni ngeFathers Day. Yabona kule message yabo baba uyangilimata kakhulu futhi yeah ngoba nje okay ubona bayinhloko emakhaya siyavuma babe inhleza ngibabi but the way kwendeka ngakhona la emakhaya akusasimnanzi ngoba utholakala ukuthi bobabe babulala abantu labasikathi babenza babulale nebantwana so ngasho ukuthi siyabamukela bobabe kulilanga labo but ayingethi inhlitiyo ezitonke yeah sorry nchembo babe sathi siyabonga ukuthi nikhona empilweni zebantu labasikathi nathi abantwana siyanimukela nje kulilanga leli. Ngijabula ngendlela usho ngayo yabona nyalo ukuthi asihlaba shothi sidawulungisa njengoba uthe sorry bobaba sesiwami nawe ngikwamukele la ku Bizarre FM kunjani Ngiyaphila ninjani Ngiyaphila ungathi thula ngokuphila mina ngwakababila admin center wase Knowledge of Success ngingayisho kuboba ngasho ukuthi no happy Father's Day kulaba labenta lokuhle hayi siyabonga laba labamoshako singacela ukuthi balungise yeah sifunze kulala benta lokuhle yes nani nenda lokuhle lapho nelwati leliningi that's why ne organization yenu ibitwa ukuthi Knowledge of Success nje umuntu lolalele la utawujabula kabi ke la ngikhuluma ngalo babe lo nemntwana khona lekutafuna kuthole la le information then atokunceda umntwana wakhe mina ngiyayathi Knowledge of Success ngimakhelwane wami la uduzane ke nala la ngikhona khona lokushini masikhuluma nge-Knowledge of Success sikhuluma ngani Knowledge of Success supporting ngasho ukuthi establisha 2011 yacela ku-operator 2013 i-purpose yayo ku-programma ma-programs ku-information ku-developer youth like ku-conduct ama-life skill ma-workshop job preparation workshop ma-entrepreneur workshop la ku-job preparation la khona umuntu omusha abe ade ukuthi u-aplya njani for umsebenzi like interview kuyanjani so kukhuthaza abantu abasha ukuthi bangahlali ngetandla babe busy ima-entrepreneur skills la kuvula khona amabhizinisi siphinde sifundise nge-basic computer skill but sine asiprovide nge-certificate just ukuthi siyatrainer boma-Word boma-Excel boma-PowerPoint just ukuthi ube nelwazi lokuthi i-computer uyisebenzisa kanjani so asiprovide nge-certificate lokunye sikwendako futhi during bantwana besikole bayetha batwenda ama-homework kithi sina-internet yamahhala siyabavubulela sibabhalisa ama-homework after school siphinde sibabhalise nema-assignment lokunye futhi lesiprovide kwe-youth uthi na ukuthi una-matric uyakhona ukuthi applyele for ma-varsity esikolweni kuningi nje lesikwendako sengi-ede futhi kulokunye lesikwendako kwabantu labasha siphinde siye esikolweni sifundise nge-substance abuse teenage pregnancy lapho sendela ukuthi bantwana bangatholakali esikolweni seku-substance abuse siyabona lamalanga kubhizi bhuti bantwana bayabhema kakhulu so siyazama kushumayela leli vangeli sithole stakeholders siyosifundisela nge-substance abuse ukuthi isidakamizwa ungaqali ukuthi ubhema usasemncane ungayo esikoleni isidakamizwa kusho leli vangeli siyalihambisa nje kakhulu into lengayingeta nje kakhulu i-youth center ikhona iyasita kuma-application ya-advertise siyatholakala epagini Knowledge of Success ku-Facebook lokunye futhi sengasho ukuthi futhi sifundwa ngo-social development kwe-funding sithola lapho sesise kuma-donation sinekusebenzisana nema-local business ethu bosimba bo-Mkhabela ne-Barberton Mine including i-Barberton Mine ne-Verulane ngingabavale ngaphandle ngiyoma cishe bama-donators ethu labangakusidonate kunaba besidudla naye sisebenzisana naye nama-donation
So ngasho ukuthi i-knowledge of success iyasihla kakhulu emphakathini ngoba njengangelo sithi okushaya nje atongela asichazele ngema-event ezama kuwenda ukuthi si-upgrade njani i-youth ukuthi ingahlali ibe busy. So uzochubeka sesinokuthula asangenzela la ngishiye khona. Saluyithula ke sesinokuthula uvile ke ibekwe kuwe le. Ungase mhlambe khona yeah. Just direct ukusho konke le sibhizi ngako e-center. So lengingaqeda mina ukuthi for now sibhizi June 16 as a part of i-activity as a center. So we decided ukuthi asende i-talent show la wonke umuntu khona to come and participate asikhombe likhono lakhe. Kuyobe sekuba nama-prizes ke bantu labatawathola. Ngaphambi kokuthi sifike kule talent show because kunezindaba leti mnanzi zethu esitogcina ngayo. I'm happy ukuthi nethi niyendele bantu labasha nasho nokuthi nincetha kanjani. Mabomu kubuta ukuthi yini lene namhlambe ukuthi niqale i-knowledge of success khona lebeni kubonile ngoba nivedile la ukuthi bantu labasha bayabhema bayanatha anifundzisi mahala nge-teenage pregnancy shothi kuniyibonile. So yini mhlambe leya inspire ukuthi aqale this organization? Lokho abangakuthi i-organization itholakala seyifomeka ne uyabona siphila ku-disadvantage background. Umuntu lomusha kunesidingo sokuthi agibele afike la kakhaleni aye edrobheni ayowenda i-CV of which edrobheni tofike imende njani imdurele. Yena soyibhadalele ne-taxi ya. Sorry? Ngithi nesoyibhadalele ne-taxi le-CV uqinisile ukuthi yamdurela. Uyabona nje le mali bayinengi and nale mali yakhona ayikho ude yabo. So kwabana nokuthi akulona i-organization leto sita bantu labasha sibathayiphene ama-CV uma ngabe sinema-post nangabe sosima-post aphumile sibaside siba-advertisele wona babuye ba-apply impilo ikhona kuchubeka. So i-based lapho kakhaleni yini enende ukuthi ni-branch enide nala lokishini ngoba nala lokishini niyavakasha kakhulu la? Asinto ichaza ke lethu. Yeah. Size sigcine sitholakala silapho. Yaba khona i-youth center bekuyibuhle buhle. Show siyatholakala seyivalwa nge-thinking athi asakwenda kalani asiyatholakala seyivalwa. Kwathiwa njengoba ingasasebenzi buhle buhle ngalo silokhethi yonke nelilokishi. Ngiyazi ukuthi elokishini ngasho ukuthi sometimes basha i-transport ukuthi kwetela. But kona siyaya ama-workshop kamola secondary school siyasoyenda nasemjindini basathi siyasoyenda i-workshop nakuba abatholi sometimes location siyakhona kungena ema-workshop. Uyabona makunale talent show ngeke sihlale singafiki lapho bala lokishini ngiyeva ukuthi nokusishaya mara nyalo ngoba ngeke sishayeke sine talent show silokhona kufika nithe ma-posting noku-advertise into leningi niphindze nayi-advertiser ke le seyi-second i-talent show asikhulumeni ngeyokuqala ma-opportunity niwanikile ukuthi okay bantu siyabafundzisa nani seyini lethi okay asisale senda i-talent show because lolo kunye ma-workshop lolo kunye kuhambisana vele nokufundza akuhambisani ne-competition mhlambe nokudlala ne-art yini lethi nyalo asesicale i-talent show? Lokuthi bangikuthi sithi i-talent show ne sivuyela ukuthi no etintweni letiningi sibabhase loku serious yabona ukuthi nyalo entrepreneurs funa ukuvulisa business. So sithi as entertainment yabo emphakathini bantu babe entertained. It's not avoid this thing ukuthi athi umuntu no it's June 16 mina ngizohamba ngesamo ngiyojabula khona yes sikhona sine some organizer something lengamkhipha busy ajabule yes abe ase asikhulumeni ngeyokuqala yahamba kanjani because beningeke nisiphinzani bathi ngoma mnanzi yaphindwa beningeke nisiphinze ngalenye leya yokuqala yahamba kanjani ngiyo mhlambe le inspire ukuthi nale iqhamuke but asiqale ngokuthi yahamba kanjani iqala ne-attendance. No i-attendance yaba yihle kakhulu ne-event nayo yaba i-success. Yeah. Bantwana bayijabulele yihle ijabulela so bebalokhu babuza ukuthi kanti talent show ibiyaningi because nami this time yabo awana participate ngingandlula ngilaba labalona last time labangena last time so sathi no asiphize sibuyisele emphakathini futhi again ulalele umphakathi nyalo again
le talent show lesikhuluma ngayo yani because masithi talent bekutofuna sibale kunye mangabe besitokhuluma ngecomedy besitothi comedy show or dancing show la sikhuluma ngetalent show so yini talent show leli so knowledge of success. Okay, la ku talent show ne na noma ngayi na uswena mina I can dance ngakhona kujayiva ngithi buya wena ujayive nema categories okay laba ngilaba densako laba ngilaba labaculako laba ngilaba actako begambut bedrama kanjalo asivaleli umuntu ngaphandle ngoba if uthi thina sifuna abantu laba tocula kuphela kutabana laba labatawuva ngazo sibona abakabaleki ngoba yena ajayive. So there is that no everyone will come as long as lo participator ngendo lo good kuyo. Lama category ayingaki nyalo ngoba ngibonela kuhluka ama prizes kumbe anything lo good ngayo lihambisana ne ad. Anything lo good ngayo. Yeah. Mina ngiyasakata mina kumbe already sengiwinile vele singasayibali yamfuna ngithi kutonanza i-prize. Hayi buya nawe utojayiva nalo ukuthi uyabazula bonke hayi number 1 tawuhamba nawo. Sikhuluma sithi kunema prizes la khona uvetile nokuthi kunebachasi la ufuna ukuthi prepare kahle so ufuna imotivation ma prizes ahamba njani sibala ku top 3 ku top 1 top 5 sime njani kuma prizes. Okay lana sizoba na number 1 2 na 3 number 1 uyothola 1.5 cash number 2 na athole 1000 rand then number 3 athole 500 rand. Yeah. Yoma prizes lesinawo lawo. Ku TikTok ngiyathemba ubone kakhulu bantwana labancane bajayiva la nebantu abadzala banokwenda into tabo yes sithe youth so kuqala ku age lengakanani sigcina ku age lengakanani. Sine knowledge of success sila ngebantu from 14 to 35. Lo show now na 35 no welcome now na 14 nakhona hayi ovumelekile. Kungcono anisebenzi ngekhalenda ukuthi ungazondlula ikhalenda sisakubali so abaningi labantu emathuba ke la batokhona ukutholela mabafuna mhlambe ukuxhumana nani already post ikhona ibonakele online bananzela ku. Siyatholakala ku Facebook it's Knowledge of Success Ngobile Youth Information Center. Bangasishinza lapho ke nepost nayo inawo ama numbers ethu laba labafisa ukuthi bangaregister bangafona lapho o basibhayile WhatsApp nabo sabese siyabangeta ke ku program. Ngicela ukuthatha nali lithuba ngicela ngibonge ngale competition because sicetha ukukhuluma ngayo but ngibonga nalomsebenzi leni wendako njengoba ushilo nisuke ekudzala la lokushini net ngoba vele ma organization akuvami nibeke kahle nathi vele kucamelo lokubi akuvami kucama lokhu but lokunye nangijabulisa ukuthi ayikuthi niyadicamisa nifuna kwenda abantwana bakhule bafunze unemployment sesavulelwa ngini nema entrepreneur nakhane baqashi nini so ngilokunye lokumnanzi ngaloko ne CV ngendlela beyilula ngako buka nyalo ngalabo bantu abasagibeli bayititimizi edropeni babuya bete lapho kini so siyabonga kakhulu ngemsebenzi lo nwendako la khona leningafuna ukukhuluma tukwe youth because angene lithole mhlambe lithuba ukuthi nibuye nikhulume ngelanga le youth day kuyobe kubhizi khona leningafuna ukusho. For ku-eda futhi njengoba uchazile ukuthi siyasebenzisana nelokishi. Siyacela isikhona labasilalele bangathinda lapha kule posta khona dinamba lo avele ukuthi ufuna kubhalisa angenele talent show ayisivulele wonke umuntu ngoba la sibungasavele inyanga yebanilabasha. Yathi sivulele wonke umuntu baregister babe participate hayi kanne kudla kuma participants asinako share wasaba ukuthi noma ungazithi ungakawina uhamba ulandile utawuhamba umpilo usithi sekulokunye bangasabi ukuthi FM tuwe youth kahle kahle sengasebenzi ngasho ukuthi lababhizi esikoleni sibendela for free for free lapha i-internet uyayithola for free noma ufuna kuskulu wendeni ma-homework for free sabakhiphela nje nama-pictures nidinga lezi sitendabo bangasabi ukuthi e-center abede sikhona available for bona alabafuna kuregister ba-check inamba lapha noma ungaregister efonini ezongotoda 19 welcome to kuleli tandla yonke iyouth asevaleni umuntu ngikule ngifuna ukuthi etapho ngiyabona.
kuwo somabhizinisi mhlawumbe ulalele la uyeva 1.5 mina nginemali kakhulu la so ngifuna kubangetela amandla kule talent show. Okay, noma ngingangedi this year angathi bachase niyabadzinga kube sen right ngabo. Siyabadinga kakhulu. Siyabadinga nje because akusinilena kuphela iprogram lesiyendako. So masikhathi sinokushisa kwenta something tholakala ukuthi ngalathi imalini bese akusahambi kahle. So uma bekukhona lolalele siyacela kakhulu nesithinze neshiphe kancane ukuze sikhona ukuchuba i-organization as CNPO lengabenefit lutho just to give us something ku community. Yeah, mina ngidobe ngilinzelene ngoba ngiselijudge mara bengitofuna kubona Hector Peterson mina nabangani bakhe lapho le no siyabonga kakhulu sibonga emsebenzweni nokuthi nithathe nibuye nicoca nazi la siyabonga. Hayi siyabonga bhuti. Ipom City Sound ku BCR FM 104.1 the pumping Piro Fekasi bengikhuluma knowledge of success balakhaya babdini maye umsebenzi wabo muhle ngalenye indlela ngikutshele lana nje ngingafuna kubalandzela lena ku page lapho knowledge of success utawubona ke abaqali namhlaleli bakwendawo ngiko balanza umlando ukuthi baqala nini ba empower kakhulu nali locationally nema event njengoba basho bayawenda ngokuhlukahluka kwema event babuye ba attend na kolweni so nawe mangabe mhlambe ulalele uyafisa ukuthi bete kutowenda something esikolweni sakho ungaxhumana nabo.